कला व लोक संस्कृति एकात्मक रूप नृत्य नाट यको डेग चिवान जागो हिन्दू तथा बौद्ध संस्कृति सुशोभित कलाकार अर्नीको आदि विभिन्न प्रतिभाशाली महापुरुषको जन्म व कदर जुसा कलाकार देशमा लागेको भए त बालको कदर जु खनमोट्ने थुस्वीको गल्ती मुख नेपामी त्यो गल्ती ख छबिसा जुनाटोको विभिन्न बाजाइ पाखे प्रादुर्भाव जुग लोक संस्कृति पश्चिम ढाबा पूर्वी जर्मन ढा फोक्को ठासन मुक्त कण्ठ प्रशंसा नाचोङ दुसा थन्चुङ पिन्स नेपाली प्रमुख लोक गीत व शास्त्रीय बाजा तथा सङ्गीत ठ्या मुट्यो ठ्या हाल मुट्यो ठ्या याइगो नेवा भाषा सङ्गीत गुली विद्वान दु उलिया मात्रा सारङ्गी थाइपे गायक देन विद्वान अन्नपूर्ण टौलागिरी मूल्य जन्मजुत हुटो ठाउँ देश डक्क भाषा संस्कृत कदर या त छपिस छुको पवित्रको ऐतिहासिक खेले लोल हानुको पोइट बालको विचायना विजय दिएको आशा याना नियमी पासपि ना जामे ख्याली चोमी मदनम मिश्रण चुयाटो गजिगोलिया हगसय पुष्पित नाथ नाङ्गो चाहिँ ख्याली सफु वनाचनो ख ठाउँ वन्चनो पट्टि ठय सफ्टी चंग डक्ले लिपाङ्गो वख न्यना दिस ठाउँ या अभिनन्दन समारोहले वो पत्रे छु डोंग दस क्षमा फने जिगो अन्तरात्मा या महान इष्टदेव भगवान पशुपतिनाथ कल्याण यमजा छपी बाहेक सुनम हो ठाउँ पुनित गरी प्रवासी देवता नाप्लना सुरेश ल्या बिजागु लस्ता जुजु श्री अंश बर्म या कैलाशकुर भवनिया भगना विशेष वर्तमान कैलाश खेले जिगो धर्म संस्कृति बिजायना अखिल नेपाल गजिगुलसँग अखिल नेपाल कलामोरसँग अखिल नेपाल एलागुलसँग संयुक्त आयोजना प्रभु या कर कमल स अभिनन्दन देछया प्रभु या आज्ञा तया उन्मुक्त भैरव ललाट लापटाट अभिनन्दनीय प्रत्युत्तर धन्यवाद ज्ञापन भाषण बित भगवान पशुपतिनाथ डना विजय साट हान कर्तल टोनिटा भाषण सुरु जुल उपस्थित महामहिम पाताल वपि नाग ढोट स्वर्ग वपि ताल छके मलापि सुर व सुर छके लापि असुर टेम्परेचर बरेज पे महसुर यक्षगण परिवार सेना होतेल नेपे राक्षस गण भूत प्रेत पिशाच तथा गन्धर्व किन्नर निपा चुपि चेतनशील मनु तथा पशु पंचीगण एवं का खु धुसी व महान त्यागे खरे बाबुया नितोटे वपि फकीर तथा बुढा बुढी धनी गरीब व शत्रु मित्र महान क्युरेटे ल्यासी तथा ल्याम्त व विद्वान तथा मूर्ख भूत भविष्य वर्तमान देश या भौगोलिक व राजनीतिक सामाजिक आर्थिक परिस्थिति विचायना छिनपिङ्गो अञ्चल नेन्यागो जिल्ला या अध्ययन भ्रमण मयासा जे फुकस्यो गुइन्यागो प्रतिशत किसान डोको छिगो देश सेसंगो प्रतिशत ला पहाड हेडो सुइसंगो कोटी देवता मध्ये अपो देवटेको संख्या नेपाल हेडो पूर्व पश्चिम फसाइना अपो देवता सराय लागि युरोप तथा अमेरिका भ्रमण या वंगसिया हालसाले युरोप तथा अमेरिका सम गोलेयम पासक बना आकस्मिक भ्रमण यानौ ख जिगो आग्रह अनुसार गुम देवता लिया होला गुम लियाम हो नाना तरह पुजारी टेको भन्दा फर्या त मेउ ख अमेरिका लन्डन वेबले क्रास्ट नाप्ला त सिद्धान्त पासा मित्र टे हैसित जि ला मिलेना अचानक जिगो मिका क्रास्ट फना टगो बुङडे भोटे हो न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार जिया आग्रह जना बुङडे भोटल जितकया हया मित्र राष्ट्र लन्डन क्रास्ट सुजे भ्रमणी लागि नेपाल गोकर्ण बन सोवरका निम्त बिया ठका निम्त स्वीकार आटंगको डो ठुकी संख्या वा तर प्रवासी देवटे नेपाल यावे मालिरका साप या मिम्त सुसम्मख क्रास्ट या नेपाल मास्टर वसा नेपाल क्रिश्चियन धर्म प्रचार एक बीमको मित्रताई दृष्टिकोण स्वेबले जिउ लागि फुक उठे खसा जिगु देश अनारिते डुक्या इमुको चहल पहल अपजुल्टा वा जिगु देश धर्म संस्कृति सेना हुने विक्रम या छिनपिस खुरसाले बंगालिया सुल्तान शमसुद्दीन जिगु शरीर यक्को खालाका शस्त्र प्रहार नाटकको लोम मने ओकेजी न्याम वसा शुद्ध हिन्दू बाइक मेपे स्वीट आश्रय बिट बालको विचारमै आश्यम मुजु गुल्न विदेशी अनुसन्धान या वेपेन्टु एपी मध्य धर्म बारे भ्या पीएचडी पास एपी न मरगुमखो मेपनीको छोकला जुगो मूल टुको कर्पनीको जुग सुए मुखमा चन्द्र शमशेर जाँच्याट सोल जि छट्टो साटो कइबले क्षमा फना जुगो डेगै फल्या वया चन्द्र शमशेर छाप ढुगो कम्पनी टिके हल वो ख टोटा छ मेउ ख जे अन्तर्राष्ट्रिय चालेको मेटाम हो 2004 सालमा चाहिँ विभिन्न प्रकारले फसेलाना अपो मुनेटेको न्यफहिल ममठ्यासा आर्निक युग याक्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगते मन ठंका बिल ओकेना ठाउँ संसारिया विभिन्न पेशा मध्ये मूर्ति खुइगुन अर्थात डेग फल्चा चोपी विदेशे छोया वोगा आय स्रोत ट खागु बंगला नेट ने दिनको भक्ति सोया उच्चको क्षेत्र देखल ठोन युगे डिएन ख ठुके इज्जत दुगो खना अपो मुन ख ओकी लाटल
मेगु वस्तु खुपे पटके जुई इज्जत वनी ठोइटा जा महान पवित्र खना पल्के जुसा समाज प्रतिष्ठा ब्याटौडो नेपालको क्षेत्रफल व जनसङ्ख्या क्षेसङ्ख्या पाप व पुण्य तथ्याङ्क अध्ययन स्वेबले गुप्तचर टोटा जुनान साध्य जुई मखौजिया वैज्ञानिक युगया लागि पाप मापक यन्त्र छौड तासा कानुन क्षेत्र मुद्दा याक्न सिरेक भई याक्न अपराध नियन्त्रण या भइरहेको आशयना जी अमेरिका व युरोप हरम या न्यहे वैज्ञानिक यन्त्र छौ नेपाल टेको विचायानको ख तो योग चन्द्र लोक जग वनि मुख्य भस्म मजिको सूर्य लोक नेपाल या वयसे एक माला चंगडो असम्भव एउटा सम्भव याना मिसमिजन दोटी गुगु सम्बन्ध ख वो सम्बन्ध सिबेना मेक्न बन्दोबस्त या माला चंगडो छारासा थन थामगा हंगल देशको भौगोलिक असमानता व जनसङ्ख्या वृद्धि जुग्लियाना मुनुटेटा पाइ लुए पाप तापमा पिरिएको स्वाभाविक ख तो मानवीय दोष मुखो केवल इन्द्रिय दोष जक ख तो विषय संस्थावधि न्यतक जनसङ्ख्या यक्को मजुया यक्को पाप यापि खनमरो ठौक्ने रोग या सन्दर्भ टिबी न वइको ढक वइको पाप गज वइको पापे सिलसिला पिकनिक न्याठास वइको विभिन्न पापे सन्दर्भ मास्टर व विद्यार्थी विषयको प्रश्न पत्र पाप टक प्रत्येक मनुटेको इन्द्रिय चञ्चलता प्रभाव व जनसङ्ख्या वृद्धि मूल कारण मूल स्रोत माने आफो इलौं फौटे देशको भौगोलिक धार्मिक व पुरातनिक विषय ध्यान तया छौ दिनेलेगा अमेरिका तथा बेलायतिया अनौपचारिक भ्रमण यानो ख वक्तव्य या कर्तव्य पालन याको सिद्धान्त सिलसिला संसार पाप व ताप जयाचंग लुए भस्म यागे जिगो लक्ष्य व जिम्मेवारी ख संसार विभिन्न नसत मध्ये गजेट सात्विक व प्रमुख माने यानको दो जिजादको छौ वन डुवा व सातरा प्रेमका टेटा टोटा मेगो भाग गजी खेती यात गाक्क झालगेजु अझको वन मध्ये श्लेषमान्तक वन रानी वन पोखरा गोकर्ण वन चित्त वन अर्थात् चितौन आनन्द वन व बुद्धै जग्गा लुम्बिनी वन गजी खेटियाट छिटेको दो नाच नेटना अनुसार हस्पिटल रोग यो एक्सरे क्यागो यन्त्र दुठे आ पाप मापक यन्त्र एउटा आवश्यक ज्याचङ दो पाप मापक यन्त्र नपनप स्वर्ग नरक छसो यागो करन्टे स्वान तया धर्मे एक रूपटा हेट मित्र राष्ट्र अल्कापुरिया राष्ट्राध्यक्ष अर्थात् राष्ट्रपति कुबेरके मित्र ते हैसित कलिया दुनिया पुलिको ब्याज याको न्यागो अरब न्यागो करोड चेन्या लख पिन्यार व पिस व नीटका व ग्वाना ते ठेवट्याना के ख सोन्टिया शुक्ररात निनिता अहिले सम्झौता अर्थात् हस्ताक्षर सुसम्पन्न जितको गुडो ठोक जी डी अल्कापुरी पत्रिका सम्पादक मिस्टर ख्याट कना छेटुङडो ठयाटेवा गजी व गजी कारखाना चिलोन तयारी है ठुलजुल ढावा सुन गजी गोल्टे समय सिटी वनी मखो मुआमरको गफ वा इजार घरे सिसोया जिन छेमाली मखो अनार्य देश न्याक्को बालासा जिगो लागि ठौगे देश स्वर्ग खना पर्वते भाषा छ उखान दो स्वर्ग भन्दा पनि भारी आमा बाबु स्वदेश हुन् ठया उखान लुमङका जियाक्ने सुरेश ल्यावया ठन चपि दुनियाते ख्वासवेत ठन उपस्थित जुया चुना आ तयार जुगो गजी कारखाने शङ्खमूल्य जम महान अमलची चन्दन विभागीय अध्यक्ष कृष्णकान्त अधिकारिकता उक्त कारखाने जनरल म्यानेजर परे मनोनीति या ढुङ्गो केन्द्रीय अफिस सिंह सटजी अखिल नेपाल एला गोलसँगै लागि मुस्ताङ जिल्ला व ठासे जनरल म्यानेजर परि लागि सान्चो पलमान त उत्तराधिकारी मनोनीति या ढुङ्गो अखिल नेपाल कलामहरूसँग लागि चाहबै निसा गोकर्ण टके जग्गा अधिग्रहण या ढुङ्गो ठाउँ देव मनौटे सङ्गीत आयोजना अखिल नेपाल गजीगुलसँग अखिल नेपाल कलामहरूसँग अखिल नेपाल एलागुलसँग गुगो अभिनन्दन समारोह गोसा घोल उके लागि धन्यवाद जिन्नापा वम्पिए श्रीपति अफिमदास श्रेष्ठ गोलेटन धन्यवाद ठन जिगो प्रतिज्ञ वफादारी भक्ति खना टस्कन लेटाया आवाले ठन धर्मैनामा भ्रष्टाचार अनिटेकी ज्याइरहेका सङ्घ मैना जिगो प्रसार चन्दन तर चिर फुक्स न भोग्या खनिमा अन्टे जे फुक्स न बन्देबी फुच अजिमा कल्याणयामा सक्सन लाप्राट अभिवादनीय रूपे पिक्न पिम ठुवा हाल अले मंगल बाजा ठाटा पूर्व मञ्च क्वा बिजात कैलाश पूर्व देगले ठ्यङ्क बसालया टौडो चल्लर दुगो मुनिया कुसाकुका प्रमुख पि देवत ल्युल्युटया मन्दिरे दुवा बिजात देगै चुके छेवा न्यनचम दोन अभिवादनी रूपे हकुचो ढका सोक हाल डकोसीको नमस्कार क्या मन्दिरे द्वाम बिजेट चुको छौले मत च्याटा आरटी जुल मूल पट्टे ख्वा मुस्का च्वाम पंखा गाक्ल ठौ बाग युग दिन प्रभु यछि नियम डको अखबार बनासोया बिजेट समाचार छौगे बामला समाचार शीर्षक दो अमल संसारीय बुद्धि संकी
2029 साल वैशाख 5 गते विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रेस विज्ञप्ति पिकाउ डुकी एला ठों गजी अफिम बियर चुरोट सक्ना अमूल्य चीज खसा ठाउँ विक्रम 21औं शताब्दीया फसे गुगों राष्ट्रिय सभ्यते जन एला व चुरोट थे स्वभाव फुर्ती मोबियोगले वो गजी टपि न्याकुया खससा भुली चुनिले छनु सिडिको ज्या दछिबिपु गजियाको नोटाया नेपालले अपो हिपिटेसन मूर्ति खुया यंगित चान्स काउले गजी प्रतिबन्ध लगाया माउख एलाव चुरोट आर्निक सभ्यता यक्को फुर्ती बिगो वस्तु ज्या ठट्या ठोसियोग्य विरोध एलाव चुरोट है प्रतिबन्ध लगे जिमको खजा एलाव चुरोट न क्यान्सर मा अब खसा सबै त सोबा बिया वया चंगडु गजी बेकारी समस्या बढे याइगो व मुआमरुको खे समय कुछति हुनि ज्या स्वदेश व विदेशी गौरव टेट गजी प्रतिबन्ध टेगु निर्णय जुल बागलुङे ठठमा बिया वइगो गजी बाहेक मेगो फुक न्याय मिमरो उन ठन हे मरो अन्तर्राष्ट्रिय गजी नियन्त्रण ऐन 3 नम्बर धारा 79 अनुसार गजी म्युमेस्ट सर्वस्व जफत टोमेस्ट आजन्म कैद गजी म्युमेसियो भू लाखा काइगो इत्यादि खव गजी टोम नप खलामेसियो कला नप सम्बन्ध विच्छेद ठर्चुआट खना भगवान पशुपतिनाथले पाल्टलन से मिछोल अखबार सो बरबरे जुया बिजेत नाचत्ने अभिनन्दन स भाषणे गजी कारखाना खोल्या यागो आश्वासन बिया अखबारे रास ठस्याटल जिहे डक्सित रचनाटया जुगे नसा कानुन लगाया माला ठो संसारे सुइगुन नसा उठे मुजो गुम कोची नै पिसा गुम बुका नै पिडो गुम फलफुलमा पाथ नै पिसा गुम मुआपिनीको नुव चुलिका नै पिडो गुम सिपिनीको ला नै पिसा गुम बाम सिपिनीको ला नै पि जुगे नसा लाटे माला सागपात जाकी जडीबुटी ला न्याय शिरसला गजी पाङ धटोटला महान समाज जागे जुगो सात्विक वस्तु ख ठौँ ढ्योला ढ्यो पिट्नेको सिद्धान्त पिकापि बेवान्ट पार्टी उहाँसँग मखङ्क गिलास मिचा सोट्ने पि कुलङ्गार मिटिङ याइगो डुहावनके जोस हुइगो पियावलके होस् त निगो हुँ डिसेम्बरको सट जिगो मिखै ससफे खेल ख योको दण्ड त ठो कपाई मिख मचाओ ठौँ वो सट भस्म मयासे गन्टोट टका ठे पुटुपुटा हाँ कपले चंग मिखा पालक चाकल वो सटले मिखे अग्नि ज्वाला ठी साट वो सट छसिनी थे मिट्या प्याउ या भस्म जुल मुनु त न्याठासा चिला डङसला जिगो निगस्यो न ठारन ल खाटा कुट्न होल जो खाटे कोस इटा फिफे निल बना चम जिम सस मा याक म्या ठारन ल ससंग हुन निल चल व छिको हाको कोठा चाल निबा द्वाम्या चुन नगल गजाउ मंगसे मंगो मिग मुटो चुला देना उल ख पिलम मबिलम मसु तो सफो ठने को चल सफो चनि निना दिगुले सिकमे सक्छ यको यको सुबादो